namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel number of course ta hi vulavula hi Dr. Joyce Shirimani leyi nga ta hi hi linka vhele vhele and Benny Mayengani the president i ta kha represent Limpopo Poison yeah and other stuffs related to him Dr. Joyce Shirimani vhele vhele. Then from there ta hi ya ka kokwana Africa hi singa ku pengeni man. Then makumu hi ta hi hetelela hi hlawusikiza and stuff like that. So in the previous update mi nga mi swona hi fike hi kombisa ku Dr. Joyce Shirimani swi tikomba se yi nga ha na mhaka na yena Benny Mayengani mi nga mi swi vonini and stuff like that la ya ri busy yena but swi fika swi ni hlamarisanyana vhele vhele ka live yin'wana vhele vhele yi nga va na yona eka akhawunti ya Mukateko S Mukateko S mi nga ma wu hleketa because loyi hi nga tshama hi endla that narration vhele vhele ya interview le ya Psycho so ni twina ku mi nga ma relate last year ku ri 2024 and stuff like that okay hi twina ku yi ri timhaka ti nga ni la dokodela hi pfukile minjhani sesi Mukateko minjhani kokwani Joe hi pfukile minjhani boti wa mina hi pfukile mani la ku vutisa ku album yi ta huma rini hi rindzela rini nakona ni nga tsakela ku mi fixture vana lavatsongo hi ku mi tirhe kahle na Metro Beat hayi lavakulu loko mi fixture vona yi chayi kahle leswi a ni na ku vutisa yi ta huma hi end of November yi ta huma hi end of November and then yeah ni tshemba ku yi ta va yi ri album ya kahle swinene we're trying by all means ku yi va kahle. No la ku vutisa ku ka album ya n'wina leyi nge le ku teni hi nga va hi ri na yona track kumbexana ti-track leti nga ta va ti kha ti include Limpopo Poison yeah yi ta va kona. Okay, can see. That's right. Thank you. Ti-question tin'wana okay guys ni kombela ku huma botini ni kombela sel okay before hi nareta kwaleno ho hi vheta hi vekela the last section hi le ka vumenemene la a hi vekeleni this last section here Khehla Mfukile Hi pfukile hosi ya mehe ngo vona. hlayisekile That's right. mani kombela ku vutisa xivutiso xin'we ku producer ya Manflora n'we Chauke a na kombela ku vutisa ku album ya ku yi ta huma rini na ku Limpopo Poison a Giyani Stadium mi ta mi ya cinacina rini mi hi hlanganisa kwaleni ni kombela mi nga hlamuli ti-question teto but given hayi kavi ne this platform namuntlha hi vulavula hi legend a hi vulavuli hi leswin'wanyana swa Manflow u ta va vutisa personally a hi vulavuli vona a hi respecteni Manflow respecta na Dr. Joyce Shirimani a hi askeni hi leswi swi nga swa vona personally something that has to involve vona please ni kombela mi nga vutisi sorry ne kombela mi nga hi hlamuli legend no kombela va nga hi hlamuli buyu xivutiso xa yeah all right hi boy ka hi chata swin'wana as you've heard ku hi sayiti ra yona dokodela laha yi kombisa timhaka to Limpopo Poison yi ta yi kha yi ri kona ka project ya yona leyi nga ta yi kha yi huma end of November of which is a surprise because ka Limpopo Poison i vanhu vanharhu tanihi leswi swi tivaka and ku katsa ku tlhela ku ri na Benny Mayengani hi sweswo ku nge vi na Limpopo Poison va nga ri timembara tinharhu a hi vona mhaka leyiwa so swi ku hlamariseni ku Limpopo Poison yi ta va kona xinjhani ku ri kani swi swa swona ku relationship ya tsekatseka na yona yi humeni ka Benny Mayengani hambi ho cheka hi ti-recent posts a yi ze yi posta nchumu about him hi laha video leyi covering hinkwaswo ni overall hala tlhela na yo hlavusikiza loko hi deleleni dokodela mi nga mi swi voneni swi coverini already like yi wisa ka swilo swa khale loko hi hlaseleni ku ri na riphotisi xikarhi mi nga mi swi voneni hi swi coverini already and stuff like that na ku hi ti-recent post very very after loko hi endle video le still yi ze yi lwela nchumu about Benny Mayengani la and loko mi swi twini vanhu ku ve na multiple people I think 2 to 3 people loko kombisa ku yi fike yi tirha na vana lavatsongo ni vone yi kha yi swi sapota so sort of so swi tikombi na ku yi la ku famba hi line yaliya yi nga continue wo Metro Beats like swi kombi na ku yi la ku famba hi line liya ni kha ni cheka account ya yona moswo leswi hi swa recent leswi after loko hi update the previous video ku hava anything about Benny Mayengani yi tlhe yi promote na Rosala as you can see so like we can see the line ku na ku himpela yi la ku ya ka line yaleyo yi tirha na lavatsongo as you can see so tanihi swi mi swi tivaka as master 2 of
course mina ni swi support ngopfu munhu maybe a kha huma ka genre yena, but if it works munhu it's all about money, it's all about money. Fu ku ndliwa mali vona mhaka leyi, fu ku ndliwa mali tani leswi hi nga swi referensa last time ku vhele vhele Sam Free va ya huma vhele vhele ka swa ti hip hop ya ka inani xigaza swa ma 2K swi ka swi tirha and stuff like that vona mhaka leyi. And by far as you can see ha swona ku yi ta yi ri kha yi ri kona ka one man show ya J John va invite kwalani, so ya ha kha ha swona ku line ya ku yi fambisa ku yini la a na ku khwasa tinyimpi, but we shall see ku ya Benny Mayengani or Osongo as the post. Okay, a no endle ko, okay, a no endle ko rabrace hi sweswi ni le henhla hi sweswi hi leswi a yi siza yi n'wi posta Benny Mayengani, so a swi tikombi na ku maybe laha yo tsakisi ku vula nje. Okay, swi vo tala hi nga twi na ku vhevhe Dr Joe Shirimani ku nga ku ri munhu loyi a ndlaku ngopfu swa music, a dyaku ngopfu swa music vona mhaka leyi, but ivi yi paluxa swin'wana laha ni nga fani ni swi twa mina mhani nga ri awe swo ku yi va yi kha yi swi endla i swilo leswi yi endlaku mali hi swona, a hi twini ku yi te yi endla. loko ni nga ri ka swa music kahle ni ngo ntirho wa mina i ku tirha hi vanhu. Loko ni nga ri ka music ni le ka leswiya swa ku pfuna vanhu hi hala ka timhaka ta vakokwani. So DR liya yimele ku it's a traditional healing lero. I remember hi nkarhi wa COVID swilo a swi ngopfu swinene ma swi vona. Then there was a time whereby mi kuma ku ri okay va hi nyika milawu ya ku but loko vanhu va khome hi COVID hi mikama liya a ku ri na swin'wana swi va phusha phela swi loko khome hi COVID a wu fanelanga a wu khomi na hi mavabyi man'wana. So I remember hi nkama walowo it was very tough because the music industry a yi ri a traveleni kulukumba ngopfu. So that's when I realized ku ri ku va na backup swi na nkoka ku fika kwihi ma swi vona. So I had a couple of patients lava va taka mina lava va lava ku pfuneka, although a hi landzela na swileriso leswi va hi byela swona swa ti-COVID, use your mask and all that, sanitizers and stuff. So ku hlamula xivutiso xexo sesi i ku i ntiyiso loko ni nga ri ka swa music ni ya ka lowun'wana music wa vakokwani luya ma swi vona. So apart from that ni nga ku swin'wana na swin'wana hi leswi n'wana na n'wana a nga zamaka na yena a vona ku okay fine loko ni ri ka music industry futhi ngopfu lexi ni nga hlohletelaku the new generation and swa ni tsakisa because na vona nga ku xikolo va xi tsakela ngopfu. Mi nga tshiki xikolo, fambani xikolweni. Music u fana na bolo swa fika mahlweni u kuma ku swa wena a swa ha trendy ma swi vona. You must have something to fall back on ma swi vona. So ku na ti-artist leti mi kumaka ku ri okay at this point in time ku na xin'wana xi nga ni tsakisa hi Benny Mayengani. Benny Mayengani u na ti-degree ma swi vona. So if things don't swi nga fambi kahle he's got something to fall back on. So na ti-artist tin'wana fambani xikolweni and then u swi tiva ku ri na loko u hlangana na swo fana na ti-contract and all that wa swi kota ku hlayela wena i vona ku okay fine hi leswi swi nga ni hanyisaka kumbe njhani ma swi vona. So hayi yi vulavula ri ni dokodela kwalano as you've had an overall a summarizing section ya yona kwalano and stuff like that. And then veveke hi ta kona Africa so no hlamana so yi nghena na producer ya Osongo Mr Post. It's a bit fun because if you get ku xipembele i vekela image ya yena. So swi loko ni hlamariseni ku leswi no kona Africa va nga yi chingeli loko na yona yi va ku nga ri munhu wo ka nga hlambeki siku va ka ku endleka ni beef yoko a ni ku swi twiseni kahle ku loyi ku xipembele vhevhela a na ha swi tiva ku xipembele nchumu lowu nuhwaku in overall vona mhaka ku ka thapi to tele but ya swi forma part of swipembele leswi swi nga kona vona mhaka leswi so i part ya swilo leswi mi kuma ku va kha xi nuhwa and stuff like that. Okay, yeah, very Nezara Veredula. Oh, xipembele Nezara Veredula. Okay, mara hi endleri ka sweswo ku na image yin'wana yi nga fika yi posta yi ni hlekise ngome mhaka leyi yi ni hlekiseni le guys, yi ni hlekiseni guys. So hi fike hi vona kona Afrika yi fika yi tsala ku mina denderi ni tiva loyi Mzaya sukela ku yiva tinghoma ta vanhu wena. Okay, and then u fane kuma ku kasi vito ra denderi leri mi rhanga phanda a yi ri vorini na
a yi thye hosi ngoma suppose because hi 2023 16 October as you can see ku fike tsala ku n'wananga dendere yi veka la Mr. Suppose we know why layina because yi veka yi n'wi chingela la hopefully a swilo editiwa. Let me try to check kumpela a swilo editiwa now. Let me try to search this post here sweswo ni chasa post leyi guys, post leyi yi kona ya original leyi ya muranga kambe swi pfuliwa njhani wa yi nga pfuli yi ta pfulela hansi ni nga lavi yi pfulela hansi wa yi endla so mara Facebook leyi ya mina taze ni tirhisa leyin'we yo chipa Facebook man ya Chrome la endle swona le as you can see it's the real deal, it's the real deal na muranga phanda yi online okay it's the real deal as you can see post leyi my one leyi ya original a yi tsari yi kun'wana nga dendere in 2023 so Mr. Post take the same name leyi a nga thyiwa rona koko a ya ha ri tirhisa ka tinghoma mara a yi n'wi thini already even then a tlhela a thya kokwana Afrika swilo swa kona a reds but then overall a ni hinkwavo endla swa panel beating na kokwana Afrika ni twi na ku maybe hinkwavo va qualify the name I guess a swi helelanga yi tlhe yi posta yin'wana post la ku ri kahlekahle ngwa no man shoko leyi i botiwa kona I think botiwa hosi ngoma Mr. Post ya yi fike yi tsala yi ku phongori as you can see kwala so ku ri kahlekahle ku vona Afrika yi le ku chingele ka family hinkwayo because yi nghenisa na va brother kwala mi nga mi swona even previously hi reference hi yona la nga fika vula ku hi yona yi nga endlela hosi ngoma Mr. Post vana mi nga ma hleketa and stuff like that so yi like yi chingela the whole family man twi kahle kokwana ni sweswi yi hi ngo munhu wa le John a ni twi kahlekahle yi la ku face na family njhani loko yi vi hala ka kokwana Afrika I'm not understanding it and then vele khetela hi hlavusikiza man ku na post yena yi nga ku trendeni swinene la hi nga fiki vona fika tsala ku after bonus new look cliniga producer ya quality yo chaya swilo swa mapela leswi of course a nga tsala swona so wa ku after bonus ku endleka hayi ku previous ra post ni a kombisa ku rhanga phanda yi n'wi fakele bonus la as you can see loko check na swona ku bonus yi kona ku ri 20,500 of which is crazy as you can see kwara ni n'wi chele 20 as a bonus swo ku already va kha cheliwa mali yo vonaka swa hola swi yiza swi hola ku tlula vanhu vo tala va nga mintirhweni dimen hayi mpela like a wu ti ku ri tikwini man so nto for the first time ever sweswi mina kha ni tiva Hlavu swo loko a producer la Ben Mayengani for the first time ever ni vona a kere Msisi as you can see kwalani i kerile Msisi obviously ni nge vuli ni n'wi jaja in a way ni ku maybe a swi mili swona because obviously kona still ka ha ri yena Hlavu hi nge vuli ku na that much change koko mara khati leyi hi tivaka hi yona se yi sukini se ni vona ti-comments ti nga nghena lano ti nga fika ti-reference sweswi hi nga swi tsala ka the title kwalani so fike hi vona n'wini wa Gaza kwalani a fika kombisa ku a wu fanele nga tsemangi hi ti gone okay before hi ya mahlweni na mi rhanga phanda na yona yi fike yi tsala life yi kombisa yi ku Delile a tsema misisi ya Samson so ku hi xitori lexi wa vhele lexa Msisi loko ku endleka yena Master T ku na Delila loyi mi rhanga phanda of course yi nga ku n'wi vuleni kwalano as a summary kwalano ku nga yena vhele a nga tsema misisi ya Samson se Samson a ri n'wana loyi a ri na matimba swinene wona mhaka leyi ende matimba ya yena vhele loyi matimba ya yena vhele a yi huma ka misisi ya yena a na misisi yi kulukumba wona mhaka leyi a na misisi yo leha ni twi na ku koko a na hi tiko andlise ku yini but I think it's a good representation of him Samson a ku ri n'wana loyi a ri na matimba so like wona mhaka a yi kha yi huma matimba lama kha ma huma of course a misisi ya yena so Delila a ku ri n'wansati loyi vhele Samson a n'wi rhandza swinene loyi vhele a nga vuya a phuntisiwa hi va Philistine ti-Philistine rulers ku va vhele va kota ku kuma ku ri xana matimba lama nga na wona Samson a ma huma hi kwini lero va kota ku vhele va kota ku n'wi capture va n'wi teka va kota ku va n'wi pfahela lava la ku n'wi pfahela kona and stuff like that so hi matimba ya n'wansati vhele a nga kota ku va a hembela Samson ivi ya reveal strength xa matimba ya yena ku ri a xi huma ka misisi ya yena vona mhaka leyiwa mali yo ka yi nga tsemiwi which was a symbol of his
Nazarite Vow to God. Nazarite vow kahle ni to i ndlela yo va munhu a kha tirhela Xikwembu hikuva a abstain from stuff such as wine kwalani or the drink ta strong na the grape and vine and stuff like that, just of course a kha tirhela Xikwembu and stuff like that. So from there vele Delila i kote ku va a tlerisa Samson eka helep kambe it's basically yini kambe Xitsonga na lep na lep le thangeni now of course Samson a nga vuya a tsema msisi, so after loko a tsema msisi ivi a lose his strength wona mhaka leyi leswi nga ndlisa swona and stuff like that, se a nga ha na strength se wona mhaka leyi laha vhele a nga vuya a capture-riwa hi vaFilistine, even then va kota ku va va n'wi pfala matihlo ivi a va blind. So ku hi ti-statement letimbirhi leti hi nga ti hlaya laha ta murangaphandla na ta n'winyi wa Gaza laha vele ku hinteni ku swandla ku va hlamusiki za tseme misisi laha ku va ku ri ku famba ka matimba ya yena yo ba ti-hits, lero swo misisi yi fike yi tlhe yi mila kambe ku na Samson loko a ha capture misisi yena yi tlhe yi mila kambe kona leyi makumu vhele a nga vuya kota ku kuma a strength xo kota ku wisa a temple leyi of course ku gadariwa ka yona kha ku ri celebrate-iwa and stuff like that na mhaka leyi. So a ri hezita khe hi voni swona ku if impela tihiti ta hlaya vo ti nga ti ri tied eka timhaka to vhele a va kha a fana na kondlo or ka njhani hi ku sweswi a nga ha fana na kondlo, so swi endla mi kuma ku leswi a ri xikondlwana hi swo swi n'wi nyika matimba. Then vele hi hetelela hi Rosa a nga ri part ya this video but no la ku ni heta ku edita la ni senderiwa email va ku Master T xi leswi nga ku endlekeni na ni ku mina so hi hina la vele hi fika hi nghena ka South Africa iTunes top albums, as you can see lo fika hi tlilika la hi hina lava as you can see kwalano nkarhi it's 17:05 kokula hi va Rosa ni voni ku na munhu a nga ta fika ta kaneta ni a nyimpi ya Mr Boss na Ben Mayengana ku na nediyo na approve va nchumu, but as you can see kwala hi fika hi kuma ku Rosa as you can see po eleka number 1 on iTunes, so hi ta vula tani ku congratulations to him. Hi tirheni swinene ku va za ta fika ka number 1 la swi kombisa ku vanhu va le ku tsakeni swinene project ya yena and stuff like that. Swi kahle swinene as long a fix number 1 swo period yi kwini na nga compete na munhu hi side ra yena wo loko a tirheni swinene unless if i compete na Black Myth, I'm not sure about if ku na competition because ansong vona Black Myth la ansong vona Black Myth. So as you can see ka the real system lo i khome number 1 i khala ka number 1 nyana i the other system tani swi mi swi toko as Master T ni vona yi ri that ma yiri South Africa ntsena ku ri na Tyler Swift wa ka streaming wa no hi lo Tyler Swift mango ile ka number 2 la hi this system ile ka number 2 ku va ku ri yo system le South Africa hinkwenu va hi ri ku streaming na wa Tyler Swift va ka stream ko la South Africa, so hi nga tirhisi swa umbomba hi lo ile ka number 1 mangona i hindi na Tyler Swift as you can see kwala, so swi kahle swinene hi nga teka the chance hi lo i bini le ka number 1 ni kha ni yingisela project ya yena today back to back vele ni kha ni twa a swi komba yi kha yi famba kahle by far, swi komba vanhu va kha va streama ni vona ku these views ti le ku fambeni kahle by far for now, so far so good. Hi leswo so hi ta vula ta ku congratulations to him i tirhisi ni ku va a bini number 1 la i bini le ka ta iTunes le va na mhaka le so hi leswo you never know, maybe xi nga tlhe xi trenda na swo Demon phela a ni mi swona ku fike hi vona Metro Beats a trenda, so swa ndla na hi lo a tlha fika trenda la by far ka electro ya nga khoma number 1.